ni sa Bulo Pinaka. Ni Bulo Pinaka na sar-sar chiku main ko na VTFM Facebook Live. Ni Bulo Pinaka talaga na parang ngodi kito chiku main na nomuni ratio. Na VTFM 92.2 FM. Mana lo mani basi, lo mani minibus, lo mani taxi, siya lo mani moto kanga ba kito okay. Siya nomo lo mani pale. Sa suko chiku na taka na kabi Pinaka ni ko sangkai chiku ngori pale. Kiu chiku baka nang unsala. Pakantu. Siya chiku main na ndre nga mo tengo na kabi Pinaka ni ko. Tapos kabi Pinaka ti wala na bito ko ni Pinaka. Ni biskete kabi Pinaka sarang kotor chiku ni ko. Na biscuit ngo na Baker's Fresh, Love the Taste, Breakfast Crackers. Gosar nga ng biscuit. Ko sa sumuto ko dua. Ay wasin nga nender nga mo dengo menta binder na pagtu ko meta tala tisema. Wow, wala tama binder na pakin bula ko. Ni tama na yung bakin mo. Damo na nakachukina pa kali na bito ko ni na Baker's Fresh, Breakfast Crackers. Ko sa lagi pulian kem do biscuit. Mem do den chi vale. Nanomuti ko ng biscuit ngo na Baker's Fresh. Breakfast Crackers. Kailangan traffic tungkol muli sala kaya makamendangyan na paket ng biskete. Na may nabaste na rival. Ni nangay sumbuya na kukuni traffic sa nautin na paket ng bisket. Ni bulbi na sar sumay so tamay sumir pambul bi ko pambul chico be mbasi ni ono. Iya, mo na mbasi ni video. Uy, saya di Anan chico mbasi non, bati karo bingkaram chico mataka. Kanata na mbasi ni diwo ko sunan diwo. Oh, kira naman ni sa chini waray ni chico nandun nga mo de ko na kami na no. Anto nang so lele nga may pali. Bibiyam pa do chinan rutunongan. Sa man na mo may uto ko man nga pataki ko kila nang anong komento. Ode ba matay ko? So, bang patay ko nga nan rek. Okay? O sa man na mo manina no may uto ko man nga may kinay pali. O parang odi kem tuto ko may baranda nga mo de ko na kami na no. Pa kami pinakatiwale na pali ni kuro talaga. Nanto pali ni kuro sa tibu chuma kana imbilikana. Nang ngono ko sa boro chukare ba kay kapi may pali. Apa kanu hindi pinakatuwa. So talaga na bani nguni angona sa darumbitong ko na nguni angona. En kapi na kanikuwa. Au na pambulo tanto kan be reso erando sema tu may nandre nga mo dengo. En be ya kapi. Bulo na meki chindi bede. Bulo na ka Josefa Tehana. Ngoro Langer yo. Josefa Tehana, Marikarita Randini Wailasi. Bulo na katala unay situpo salote kau salada wate ke Simon Zambela oron ko rosem satu may Sydney may Australia bina wale bunan daw talita kan andre nga mo dengo na biya kabi kita sarang bulo na ka ili randuba Josaya Dama Bambiao sama sarchu may Granville may Serene and kabi binang ni ko sa akin daw magkikimnital tungan and sama chung may American Samoa may Nukuala from may Tonga may Nisulandi and veo bolong ka lipe wangambuli bolong ka lipe ngon ngone ni obolau basu and na tiku baka turang may naibiroro may budi ngori au kile ko bina daw gitu na matim ni Bubble Bees lipe wanimbuli ano na daw gitu na tim Bubble Bees matim ni obolau doling kita ni nakoroy nunu na dorobongo lipe wanimbuli mbuli na kerto kita sarana na musquad daw sema chiku may Gisborne may Nisulandi and kabi na kaniko na pambulo tanto kan na puno lebo Australia au sarong ko sa baro da ka green card talaga Australia oy to ka boy baka nga na green card kung to da ka chiku America iyon ko sa na baro da ka po Australia na green card mo baka lewan na green card mo na lako Australia o sa ker chiku tamay chani mo sa tako sa manang sa taka green card mentor baka ko kita di merto vale na ngoro to sana lakil karto sa man lako babita man Australia o ko man lechu tan into tan state Orto no bicara merto lechu talento na state. Kila na state na buno tu kina na to sa. Kasi ito sa na state. Merto lechu biya waki. Oi, metau vili lo tadi. Ya, ome reda na kana criteria. Ni na green card go Australia. Okay, bina ka chicken no mo baki pasang bulkali malang sumbo. Oi. Ya mo ke pakai sa over over 45. Ik sana be vendrende ni na apply ta kaya anto na ka tutu rono ko binaka. Sana parongo Australia me sana waro ta kana green card. Tola mo na green card. Me pakata nga kondo da ka to. Ta na workforce no kaya mo lita ka kaya beto su kina ni economy ni materi tu. Sin lo kaya ko sangga si sali kila sali mo mo biyo kento. Sangga sangi ngata. Wa lu sala man na bingarabi no bingarabi tini chana no. Apo mo teruna karna de kina. Iya. Na sau sina bingarabi embulum-bulum na ko chini chone se satu kuno kaya bina kata nga mo selongan na kata. Sangga embulum-bulum na kasana. Apa? Au mo bina kata no munding kita mo to ko ibale sang kuno na nano. Sudah balik. Ngun perdol sona onggoy bukan onggoy ndo. Onggoy ndo rede kan. Nyuir no nonton kasiliu. Ira sesang na paling bulan. Siana.
Ira na be buni kau ngaro tu ya seni bala raba wonru tanga mai na kena rau mama ranguno na kena wai. Ya ta kato ko sono wai bakabi sambul mulu bina kasar. Kai mata kai te sangkai talo kontor bimbul. Iya. Oh sa. Yey. Bakabi bina bale ni sorong ni tandau to ko mata kira na wati dan sale mga nangau nan tandau lako tu Iya. Na nguni ang ko nan tangkai ke. Kato boleh tu bandar bingkar rabi to ngono. Patali bono ngono sa tangkar rabi tunga. Iyo. Patali mo talaga to solo iba bici. Tu au untuk sudah ibabital na. Oi, namoi bakabi ci. Kona robi kona wani kona matanggali dana matanggali kau bakatu na buana bakaya batu. Iya. Kona sikiri. Iya. Kau mai melumiti. Umur kota kini wai wimbu binaka, neskip. Iyo. Iya. Dada kira ibu binak. Iya. Kona ngorok satara kena. Ona lumito kan tu batu bulu talanga. Oi. Kasi ang ere na sabto mo tamay chon ni matungo. Eu que bakan rubia sangatal na ulung metumbu sen rusuli bendor wa eu data. Au tu au binak kata mitumbu. Au wareta livina kata mega tumbu no ulung au sa set sartungan. Iya, sa set sartungan. Kan sarto nga gud. Kona ninda tumbulu. Iya. O bude sa mutanga na seru to be bakati kiko. Iyo. Ana, ono mo to ni na ba tumbul ta na gay bakang tumbul ta. Oh, iyo. Mo kata nga sa naranga tu sa kay ngata nga. Iya. Au sa baka bina kasar nga bona kraul mo malang ni sa tiku me sa wer me dak. Iya. Watal kasama ni duru walim bola. Ya to. Orton tabale morto san rongo dari tugu re. Osar kay ndamo to yusan warita ka to naka. Iyo. Osar kay kira to tabale. Kira me utas. Arturo mo tabale ortoro kay makon tabale. Kora kau tu consuman recho, kita sana biasa nak cibi kalau lebih metu menon. Iya bina kasama bina katu kami kuah na andre dengan meteng wa beto ko bina katsinga ni Bakers Fresh breakfast crackers. Botala no monito kani Mike Randua. Kurmun ko. Dem skakaya. Tara rongo tanga boto tole bita ni tung ni bi bolin ko na andre dengan meteng. Enang gay lesubi ko talamay.